Gasogi yakaniye ndetse yiyemeje yuko iza kuza gukuramo amanota 3 kuri uyu mukino. Byaba ari diri ikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuba Gasogi yaravuyemo mu gikombe cy'amahoro, ariko kandi iri muri zone mbi, igomba gushakisha uburyo bwose igomba kubona amanota 3 cyangwa igakora draw, kandi ibyo bintu Gasogi ibifitemo ubushobozi, ubushongore n'ubukaka bwa KNC ndetse n'abakinnyi babumanukanye byaza kugenda neza. Amakuru ahari rero nuko muri Gasogi United nubwo turi kuvuga ngo ishobora kuba yaza gutsinda ikipe ya APR Football Club, biragoye cyane ko amakuru hari abakinnyi batangiye kwivunikisha, ndetse hari n'abakinnyi mu bivugwa ko bashobora kuba bariye amafaranga bidafitiwe gihamya ngo yatanzwe nande yahawe nde. Ni ibintu bishobora kuzatangazwa umukino urangiye, ariko mushobora kuza kubona abakinnyi bamwe na bamwe bavunika amasaha atageze b'inkingi za mwamba ba Gasogi United, abandi bakaza gukora amakosa adafite epfo na ruguru kugira ngo ekipe ya APR ize kubona amanota 3. Ni ubutasi buri wese aba yagiye akora, ariko ku giti cyanjye muraza kubona ibintu bidasanzwe ku isaha saa 12. Mu gihe ibi bintu bitari bukosoke, ekipe ya Gasogi United ishobora gukubitwa vibaya, ariko igihe byarebwa abakinnyi bagahabwa undi mwuka n'andi magambo atandukanye nayo bahawe, iyi ekipe ya Gasogi United. Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwe mwese aho muri. Niba warigeze ukora subscribe kuri Izacu Sport TV, reka nkubwire ni uri umuntu w'umugabo, kandi Imana igikomeza ikurebe kabisa, ikwiteho, iguhe buri kimwe. Bakunzi dukunda rero kugenda dusesengura shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, cyane ko ariho tunibanda. Reka ngira ikintu mbibwirira, reka ngira ikintu mbamenyesha, nuko mu kanya ku isaha y'isa 9 zuzuye ekipe ya Gorilla irabigukina na Muhazi United, ariko so umukino ngiye kuba ndebaho, ahubwo ku isaha y'isa 12 ikipe ya APR Football Club iraza kubikina na Gasogi United. N'umukino Gasogi United igomba kuba yakira, kuko umukino ubanza ikipe ya APR niyo yari yakiriye Gasogi United, biza no kurangira yitsinze. Yes, ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze bakunzi ba Rayon Sport, nk'uko mubona nanditseho titire hejuru, ni umukino Kakuzankureze Charles agiye gukina yihorera. Ni umukino Gasogi United igiye kubahaho igikombe, kuko sinkeka ko niharamuka hagiyemo amanota agera kuri 5 cyangwa hakajyamo 3, Rayon Sport igakomeza kugenda yirangaraho. Ndagira ngo mbabwire nti muraba muri gukora amakosa akomeye. Ahangaha nshingiye ku magambo KNC yagiye atangaza avuga ati ikipe ya APR Football Club baratwibye, ariko mu by'ukuri nta kibirenganyiriza ekipe, kuko ntabwo ekipe ariyo yakwifata bitewe n'amafaranga ikipe ya APR ishoramo, abakinnyi igura ngo bahenze, imishahari bahemba ibafata inabongerereho gutanga amafaranga mu basifuzi ngo bakunde bayibira, ahubwo bisa naho ari ubuswa bw'abasifuzi, cyangwa se ari igitutu abasifuzi basifurira aya makipe, ariko mu by'ukuri badafite ubushobozi bwo kuba basifura iyi mikino. Hari igihe umukino ukurenga ubushobozi, cyangwa se wenda bitewe n'uko uzi ekipe ubushongore n'ubukaka ifite. KNC niwe wavuze ati ntago ari ikosa kuba Gasogi yatsinda ikipe ya APR, nta nubwo ari igikuba cyacitse kuba ekipe ya APR yatsindwa. Gutsindwa bibaho, kunganya bibaho, ndetse no gutsinda kandi. Rero kuba ekipe ya APR Football Club yatsindwa na Gasogi si ibintu by'inkuru, byaba inkuru, ariko ntago ikipe ya APR yava muri shampiyona. Uyu ni umukino rero ugiye kuba ku isaha y'isa 12, aho ekipe ya APR iza kuba ihanganye n'ikipe ya Gasogi United. Ariko amahirwe menshi ngewe ku giti cyanjye bashyize ku ikipe ya APR, ariko nge ndi kuyashyira ku ikipe ya Gasogi United. Niba uzi kuba wahagwagura, wagenda ukigurira gutsinda cyangwa kunganya bya Gasogi. Sindi kubona ikipe ya APR itsindiye umukino, sinzi impamvu nge ndi kuyibona gutyo, nawe ufite ubundi buryo ubibonamo, ibyo ni ibyawe, ariko nge ndi kubona uyu mukino ekipe ya Rayon Sport iri buze kungukiramo. Igihe Gasogi yabinganyije n'ikipe ya APR Football Club, Rayon Sport igatsinda, yabishyizemo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 4. Rero bishoboka ko ekipe ya APR ishobora no kuba yakwikorera iyo deal, ariko nyamara Rayon Sport ntibikore,
ikintu nsaba ekipe ya Rayon Sport nuko igomba gutsinda buri mukino wose, buri mukino igiye guhura n'ikipe ya APR Football Club, buri mukino igiye gukina wa shampiyona ikamenya yuko ari umukino w'igikombe. Bitabaye ibyo ikipe ya APR ishobora kuzayinyuraho, ariko sinzi niba mutabona yuko ikipe ya iyi shampiyona nta ekipe y'igitangaza irimo, buri ekipe yose yazi ikagutsinda, mbese nta gitangaza gihari cyo kuvuga ngo iyi kipe ngo irarenze, ngo ntago ngo yaza ngo uyikure amanota 3. Gasogi yazi ikayagukuraho, kandi muraza no kubibona. Njye ntago nteze kuzigira mbabeshya n'umunsi wa rimwe, sindi kubona ekipe ya APR itsinda ikipe ya Gasogi United kuri uyu munsi. Ntago ndi kubibona pe, sinzi impamvu ibyo bintu ntari kubibona. Namwe wenda muze kuba mugira icyo mubimbwiraho, muze kugira icyo mubimbwiraho kabisa. No, Gasogi yakaniye ndetse yiyemeje yuko iza kuza gukuramo amanota 3 kuri uyu mukino. Byaba ari diri ikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuba Gasogi yaravuyemo mu gikombe cy'amahoro, ariko kandi iri muri zone mbi, igomba gushakisha uburyo bwose igomba kubona amanota 3 cyangwa igakora draw, kandi ibyo bintu Gasogi ibifitemo ubushobozi, ubushongore n'ubukaka bwa KNC ndetse n'abakinnyi babumanukanye, byaza kugenda neza. Amakuru ahari rero nuko muri Gasogi United nubwo turi kuvuga ngo ishobora kuba yaza gutsinda ikipe ya APR Football Club, biragoye cyane ko amakuru hari abakinnyi batangiye kwivunikisha, ndetse hari n'abakinnyi mu bivugwa ko bashobora kuba bariye amafaranga bidafitiwe gihamya ngo yatanzwe nande yahawe nde. Ni ibintu bishobora kuzatangazwa umukino urangiye, ariko mushobora kuza kubona abakinnyi bamwe na bamwe bavunika amasaha atageze, b'inkingi za mwamba ba Gasogi United, abandi bakaza gukora amakosa adafite epfo na ruguru kugira ngo ekipe ya APR ize kubona amanota 3. Ni ubutasi buri wese aba yagiye akora, ariko ku giti cyanjye muraza kubona ibintu bidasanzwe ku isaha 12:00. Mu gihe ibi bintu bitari bukosoke, ekipe ya Gasogi United ishobora gukubitwa vibaya, ariko igihe byarebwa abakinnyi bagahabwa undi mwuka n'andi magambo atandukanye nayo bahawe, iyi ekipe ya Gasogi United ishobora kuza kugira ikintu ikora, cyane yuko binashoboka byanagaragaye ko ikipe ya APR yakuyemo ikipe ya Gasogi United ku mukino wo mu gikombe cy'amahoro. Rwose bigaragara yuko ikipe ya APR yakomeje, ariko mu by'ukuri ku nkunga y'umusifuzi, ariko sinavuga ngo ni inkunga APR yari yasabye umusifuzi. Ni ibintu bibaho, ni amakosa abaho mu kibuga. Nk'igitego iyo baza kucyemera byari kuba ngombwa yuko waza kwitabazwa amapenalty. Gasogi rero ifite ubushobozi bwo kuba yakora doro ku ikipe ya APR Football Club. Ntabwo ari ibintu twakumva gutyo ngo ducire inyeri. Ndeka mbabwire niduhurire kuri stade ku isaha 12:00, ubundi tukomeze tubane. Iyi ni Zacu Sport TV, nakubwira ni kora subscribe, ubundi amakuru nakagaruka.